Omulio wanje wosi oba nunyolanga ino ni Mwana Mbere TV na karibu sana ku kipindi chefu nyanga ino kulo malome ho mahuwa kali uba na mama huwa ko chukiana ingebuluya mu akarikari wabamenye baba bamenyire mwitale lala era lyanje ni chako munyendesya na mango isola ku mahati musatsaira mulongi ne kuwara karibu sana na kushira kutsira imbere tawe ndakusabambo onyolo kufinya subscribe ni khandi onyolo kuyungane ndesiye buli nyanga nemba nene khurera vipindi shinga fino onyolo kunyola finya like subscribe na khandi kupe comment asiyao rembo khunyola nanga munjira iri namna gani ne lihuwa aliyo kuchukiana mi akarikari wabamenywa amutsingongo tsebuluya lirakulu sana onyolanga mbo jirani niyakakula khanyama jirani niyakhola khushidusha maana jirani niyakhomba khatsu jirani yakakula kho imbusi na khandi jirani yakhola khamakhuwa manji kano nonyola mbo khandi o jirani undu uno ne khanda ulira khobi kabisa achirwa nende shinju khulanga ngambo liuba na mwechuki ko amakhuwa kano na amakhuwa kabane kanyasya maendeleo ebuluya onyola mbo nimwakhachukia na muryo na bandu banza lano khurula ne batyo khabe misala chokhuloka uno batyo khabe misala chabafumu ne manyambo misala chutsa khaba chino abafumu bano shibalibo bulamba tawe bano nabandu bosi bali lwanyi khaba mangondo khubura mu business tyabo mbalimbali ko kalimbo ewe umundu mujirani wona atira imberi omwana wa jirani nafaula nikamba yakatse mu university yakasoma khanyola ikasi kenyo ube umundu okhikhoyera likhweli khulokubera omwana uno nyanga ndala yakhitsa khukhonya namutana la khukhonya atanyala khukhonya lukongo na ndakhonya bana babo nibula na mabitso kholobo na khandi katakati yanyala khurao maendeleo mushalo bandu bawulira bulayi na khandi shalo shebuluya shatirela kholi khuambo uno yakhebe furani yakhonyola khushinowa kanzo khurobi wanzo khutiro washo mumafumu likhweli shili khwali kuchira khebuluya khwatira imberi tawe kwenya kuba abantu bokuchamana esiene fanikiwa Kenya wese khandi beno urabula khulokubera kufanikiwa khanje khandi turuwesie wese nyelo kufanikiwa na umwana wese afanikiwe namakho kana kosi nikanya sai makho kuchira abantu mafumu kuchoka bemisala kushinga abantu bafu khulokubera batiranga imberi ewe shiwe nyanga mbo mundu abe nakho lakhe shindu chikushirire we tawe musungu abolanga mononyo ku succeed lazima khandi wese beno kupalanga ba succeed anga ni khoeranga I success yabasho kho wosi unyolanga noli muluya wanje ne matumaini kanje munde nyanga khukhusiye buluya ne shichira ndikule shituo shinombo khubeni khulomalomanga khumakhuwa manje akakuza nde buluya kholi khuwa linjonye nyanga noli khuwa lino lyabandu okhulokana namwe abantu khuchukiana khulokubera fulani yakhatira khuimberi fulani yakhakula khuluchina kanzo khusiyera abantu fulani yakhakula khutsingobe tsibiri fulani yakhakasya kho inzu indayi yakharakha ifenzi omwana fulani ngo yakhachoina mu university nana mwanza sokurubivu ana wanzo khola shina sikenya kabe karyo tawe khutira lalala khurira lala khorefya shara lala khonyane wengo amiri ukhonye wokwanyimire khamye mana khubena khutiranga imbere muluya wanje kho ni bujumbe bwanje mbukhwenya khusiye buluya ne buluya ino shikhula ikhusia khulo kuba nende liubata shikhula ikhusia khulo kuba nende chukita shikhula ikhusia khulo khutsirulwanyi okhola makhwa kalenyakhane tawe khula ikhusia khulo khikhalalala nendo khulala mbukhonyana khuri kho mwako kosi umurejese neshiri khumala ndakhusaba mbo ofinye subscribe khulo khubera ne khurera shipindi shininga shino khandi obe nonyola khubolerwa mana olole khandi kakhuba nokhusumumisanga kumukambano nditsokhuba nekhureranga abandu mbalimbali okhurula ebuluya khujadiliananga amakhuwa mbalimbali akaba nekakhufinya efwe shinga baluya orio muno enangwa Jacob nyandisya na maongo isola khumati omusatsa waira mulongi nekhuboranga mbo bye bye orio muno.